Uteti na njukaniriro ya kimerio gatagati ka miahu itiganite ya kiuteti kumana na ngukumio ya ica ikuhi igie thogora ya thahabu cia Google guthiraga watira. Guko kihiri kia atongoria magithie na mbere kuorotana kumana na amwe ao gukorwo merikanite gwikuruhania nayo kuhitukira njira imwe kana ingi. Ya watu wangu Umuthi mutongoria wa ODM Raila Odinga akihinyiriria murugamo wake wigie gukorwo acerete mabururi-ini ma Kiarabu niguo kugeria kuhithuria aria makuruhanitio nayo. Ugite wona uthuthuria wigie ndeto ino warikirira uma uhoro niguo kamenyekana na aria othe manyitire itemi manikwo. Ukweli utakuja kujulikana. Manake uchunguzi inafanyika sawa sawa. Na wale ambao wamekuwa wakidanganya watu, wanachukua pesa ya watu, kudanganya ati wanaweza kuwapatia dhahabu, watajulikana ni wakina nani na watashikwa na watashtakiwa sawa sawa. Murugamo wa Odinga neguthite na mbere gwakiriria uteti gatagati ka anyiti mbaru ake na aria amunini wa mutongoria wa bururi William Ruto. Guku ake makimutetera hindi ya igongona rimwe kaunti-ini ya Kakamega umuthi. Hiyo ni unasema diversionary tactic. Kwa sababu wanajua hawa wametumbuika ndani ya ufisadi. Sasa wanasema ati Raila alihusika kwa hii mambo ya gold. Gold gani Raila anajua? Kwa kaunti-ini ya Narok hindi igongona riria rigutongoretio na munini wa mutongoria wa bururi William Ruto. Kihiri kia bunge aria mamunyitaga mbaru mekuhihagia ta munyi magikumithia murugamo uyu wa Odinga. Guku angi makiuria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta gutianiria ngirimiti yake ya wiguano na Odinga kuona riu ni ambitie kumuhaka ndoro. Kwa nini wanaongea mengi? Si hao ndio walikuwa wanasema juzi let the DCI do his job? Why are they panicking? Mtu kuamka kusema I'm the whistleblower. Why are you blowing the whistle when the water is under the bridge? And you are under that bridge with the water. You are flowing away with the water. Ruto rio koretwo muhari wa mbere gukirira Odinga kumana na kugwetwo gwake thiini wa ngukumio ino onekire gwithemana nayo kaimana. Guku akihinyiriria murugamo wa thirikari ihinda-ini riri ni gutigirira ni yakinyaniria ciiraniro ciao kuri a Kenya indi uteti utari kihariro. Nafasi tuko nayo sasa ni kushughulikia mambo ya maendeleo ya masomo ya watoto wetu, mambo ya miradi ya maji, ndio Kenya hii ibadilishwe na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Maneno matupu, porojo na story na hadithi ya bure haiwezi kubadilisha Kenya. Maya magithiaga na mbere gikundi kingi kia ateti kuma gitaru kia Mount Kenya ne mathite na mbere gukirira munini wa mutongoria wa bururi William Ruto makimukuruhania gukorwo ari kihumo kia mathina maria mathite na mbere kugumira thirikari ya Jubilee ihinda-ini riri. Nimwambie Uhuru Muigai Kenyatta, wacha kuangalia tu mambo ya vita na ufisadi. Angalia huyu mtu ambaye anakuibia roho za watu wako. Girivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.